ngaho reka njye nawe dufatanye twisekere none se twagira dute. Leta ya Isirayeli, leta zimwe za Amerika bari baravuze ngo olingate ubyange cyangwa se uzemere ngo Iran bagomba kuyirimbura, kuyijagajaga, bagahindura ubutegetsi, bakavanaho ubutegetsi bw'abashia bo muri Iran, nuvuga ngo IRGC, bakayimura bakazana ubutegetsi wise muri Iran. Bari banateguye Reza bagomba kuzasimbura Khamenei cyangwa se abayatollah hariya muri Iran, bateguye imyigaragambyo muri Iran. Murabyuka tariki 28 z'ukwezi kwa kabiri ibyo bavugaga. Donald Trump magambo ye ati tugiye kuza turimbura Iran tugiye kuyigira nshyashya, tugiye kuzana ubuyobozi bushya, tugiye kuzana imitekerereze mishya, tugiye kuzana impinduka muri Iran. Ainya barababise Iran nubwo yico abayobozi koko benshi nibyo ntawabihakana, ariko yahagaze ku bwema bwayo, agarara ku mbaraga zayo. Iti nundi munsi rero basebone banyabo nimuzatumenyere, nimuzigire na rimwe mutekereza ko twebwe Iran abaperesi turagafuka imvugo rimwe. Uzima muri kuvuga ibyo ngizo. Nuko amasezerano y'amahoro hagati ya Leta zimwe za Amerika na Iran asa nashyizwe igikumu. Leta zimwe za Amerika zimaze kubona neza ko guhangana na Iran bimeze nka kwa kundi umuntu anyuze ipataro mu mutwe azi neza ko iri bugere ku maguru. Bati ibintu ntabwo bishoboka, Iran ntagaraba no gupfa gukinisha. Nyamara Isirayeli yo ikomeje gukora ibikorwa bikomeye cyane ushobora gutuma akaga kongera kuvumbuka muri karere. Nk'ubu abasikari ba Isirayeli barashwe urwego rurasanzwe. Hezbollah bakwitera hareba inzega yerekana neza ko gukomeza kurega gatuza baraza kukamena. Ibyo ngibyo nanone Hezbollah iti mujye mumenya neza ko twebwe turi pro Iranian, dushyigikiwe n'abaperesi babandi babajujubije. Kubw'ivyo rero mutekereza gushaka guhangana natwe, mutekereze kabiri, mumenye neza niba mufite ubushobozi bwo guhangana n'abaperesi, abashya bose bishyize hamwe, niba mwabashobora. Ntago turi twenyine, turabanyembaraga. Ibyo turabigarukaho. Ariko ku rundi ruhande Irani igiye ngo kwishyurwa miliyari 300 z'amadolari. Miliyari 300 z'amadolari yishyuwe na Leta zimwe za Amerika kubera ngo ibyangijwe. Ibiri kubiye mu masezerano ni ibiki buretse uri kazanginga 10 Irani igeze gutanga mu isi ashize mbere ko bajya kuganira muri Islamabad muri Pakistan. Ye guti narazibagiwe imwe muri izo ngingo yaravugaga ngo Amerika igomba kwishyura ibyangirije byose yo na Israel. Indi ngingo ivuga ngo Amerika igomba kuvana abasikari bayo bose muri kano karere. Indi ngingo ivuga ngo Irani igomba kwizizwa ko Amerika itazongera guhirahira n'umunsi wa rimwe ngo baje gutera Iran. Niyo babyanze our fingers on the trigger, urutoki rwacu ruri ku mbarutso, twiteguye gukomeza guhangana nabo. Mama none Leta zimwe za Amerika zabyemeye, twaje tubigarukeho. Bati ibintu byo twarwaniriye koko Leta zimwe za Amerika mwatwumvishe Israel, bati amasezerano mujyanye na Iran koko biragaragaza ko ari byo twarwaniye. Ntabwo mubona neza ko mudushize mu kangaratete, nimubona neza ko mutumye Iran itwisekera. Iran niyo yegukanye insinzi. Bibi asa nawo atanyuzwe n'ibyemezo bya Bwana Donald Trump byo gusinya amasezerano na Iran, amasezerano yo kurangiza intambara, aho gagaragaza neza ko yifuza gukomeza guhangana na Iran kugira ngo nyine bagaragare neza ko bafite ubushobozi, imbaraga ndetse n'ubwema ku rugamba. Nko kubwira Leta zimwe za Amerika ati mwaretse twarimbura bariya bagabo, mwaretse twarimbura abaperesi ko ataturenza amavi. Utazi nyakatsi ayinya hejuru. Hanyuma Donald J. Trump yaburiye umugabo wa Isirayeli cyangwa se uyu minisitiri w'intebe wa Isirayeli Bibi Benjamin Netanyahu, amubwira ibi bizava mu gukomeza kurasa kuri Liban nyuma ya deal y'amasezerano asinyanye na Leta Iran. Ati buriya reka mwibwirire neza, ushaka urupfu asoma impyisi. Niba mushaka kujya babarimbure mwenye tutabatabaye, mwatake Libani, mwatake Iran, twebwe ntabwo duhari. Twebwenyije na Iran gushyira hasi agapira ngo twiganire uburyo twarangiza intambara. Mwebwe nimukomeza kurasa bakabajinjura mutazatuborogaho ngo tuze tubatabare. Mama reka tuze tubirebere hamwe. Sibyo byonyine gusa J.D. Vance, Vice President wa Leta zimwe za Amerika, amagambo amaze gutangaza bamwe abonye ko ari ibihato Leta zimwe za Amerika ikomeje gushyira muri aya masezerano bari bemeranije na Iran. Ingabo za Leta zimwe za Amerika zizavuga ko kirimbuzi za Iran zirangijwe burundu, cyangwa se Iran bigaragaye neza ko itazagira imbaraga za kirimbuzi, kandi ivyo bijyanye no guha Leta zimwe za Amerika za uranium zo muri Iran. Ngaho reka nze byose tubigemo kamwe ku kandi. Jewe nduwa kamanzi uruwande ngo ikaze tugende ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese tugende ku musozo.
usibye kwijijisha no kwirengagiza uwo ari we wese yabonye neza ubuhangaje bwa Iran. Nushaka kuvuga ngo barayikubise ibyo birakureba, nushaka kuvuga ngo yararimbaguye ibyo birakureba, ariko umenye ko yari hanganye n'ibihangaje bibiri kwisi bifite intwaro za kirimbuzi, Israeli na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kandi burya sibo gusa, ahubwo inyuma yabo hariyo backup nini cyane cyangwa se ubufasha bw'umutabazi bwari buri inyuma y'ivyo bihugu. Iyo Iran igerageza nko kurasa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niho ari kwita ubona neza ko byago by'Iburayi byanze gutabara Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Hormuz, byari bi standby kwitegura gutabara Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko bibarizwa mu muryango umwe wa OTAN. Nyamara Iran yasaga nkaho iri kurwana wa kamwe kuko nta gihugu kigeze kidekarara mu kivuga yuko kigiye gutanga renfort ifatika kuri Iran. Yego ravuze ngo Uburusiya bwari uri kumwe na Iran, yego nivyo simbihakanye, Uburusiya bwavugaga ko buri kigiye Iran kigomba kwirwanaho. Ariko se nkubaza, wigeze ubona i Moscow palais y'ibisasu biri kwerekezwa muri Iran gufasha Iran? Uti byatanzwe mu ibanga rero si ku karubanda. Ubushinwa nabwo bwa ko bwahaye ibikoresho Iran, ariko sigeze ubona Ubushinwa bwemera yuko ari ibikoresho byo byageze muri Iran. Uravuze ngo byatanzwe mu ibanga rero naryo si ku karubanda. Nyamara Leta Zunze Ubumwe za Amerika zazanye ibikoresho byinshi ku karubanda muri kara karere, kandi Israeli yagurukije indege za F-35 ku karubanda muri kara karere, ndetse n'iyuguzo mu ba Persi cyangwa se muri cya kigo cya Persi birimo iby'Abarabu b'Abasuni nabyo byagurukije ibisasu byabo byerekeza ku bisasu bya Iran ku karubanda. Ibi rero bikagaragaza neza cyane ko Iran yihagazeho olingate uzange cyangwa se uzepmere. None reka duheranga Israeli kitangiye kurira ayo kwarika, gusa barayiburiye ngo yanga kumva, nyamwanga kumva ntiyanze no kubona. Nivyo rero bigiye kuyibaho nyuma yuko iburiwe ngo niyumve na kindi cyayibaho. Uti gute? Amakuru nyirizina ari gutangazwa kuri ubu ngubu tuvugana na makuru ajyanye n'ikura ku mirongo y'imbere ku rugamba. Video nshya y'urugamba irimo kukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga igaragaza inkuru zihungabana muri Asirazuba bwo hagati, ikanatera ubwoba bushya bw'uko hashobora kubaho kwiyongera gukomeye ku mupaka wa Israeli na Libani, kwiyongera kw'imirwano. Hezbollah yashyize ahagaragara amashusho ivuga ko yerekana igitero gikomeye cy'indege zitagira abapilote drones zagabye igitero ku ngabo za Israeli. Ivuga ko ivuga ko ari ikintu kidasanzwe mu ntambara y'igicucu iri gukaza imirego ibera umupaka, ari byo biri gukomeza. Video ni igice kimwe gusa cy'inkuru nini cyane. Muri icyo gihe iri tsinda ririmo kwitwaza ibikorwa bya gisirikari bihuriweho, birimo ibitero za roketi, ibitero za drone n'ibikorwa byo kwirwanaho mu kirere, bigatera impungenge ko intambara ishobora kuba iri kwinjira mu cyiciro cy'ihungabana rikomeye kandi itari ryitezwe. Mu gihe imvururu zikomeje kwiyongera, impande zombi zigashinjanya kandi zigahagarika ibikorwa byazo. Ibivugwa vuba ahangaha birimo kongera ubwoba k'umupaka udakomeye ushobora kugira kuba intandaro y'imirwano ikomeye mu karere kose muri rusange, ushobora kuzana intambara iturutse ku nguni nyinshi. Hezbollah yasohoye amashusho y'iturika ivuga ko yafashe igihe abarwanyi bayo bibasiraga ingabo za Israel mu nkengero z'iburasirazuba bwa Zultal el Khalia mu majyepfo ya Liban, bakoresheje intwaro za Ababel izenguruka kandi igakoreshwa neza cyane n'uyu mutwe. Umutwe ukavuga ko yakoreshejwe bikomeye ku basirikari ba Israeli. Video yafashwe mu gitero cyagabwe nanone igaragaza abasirikari bane ba Israeli biruka bagana mu buryo butunguranye mu gice batekeza ko kirimo umutekano, mu gihe indege za FPV za Hezbollah zari hafi yaho zigamije ibikorwa biremereye ku ngabo za Israel. Bikaba byarashyize ahagaragara ibintu bikomeye bigaragaza uruhare rw'intambara z'indege zijya pilote muri iyi mirwano ikomeye cyane muri Asirazuba bwo hagati. Izi drone zahinduye umukino, zahinduye imirwanire. Amashusho yagaragaye ubwo Hezbollah yatangazaga kandi ko ibikorwa bya gisirikare byagutse ku ngabo za Israeli ziri ku mupaka wa Palestina muri na Liban bizakomeza. Bivuga ko hari ibitero byinshi byateguwe birimo ibitero za drone, ibisasu bya rocket n'ibitero z'ubuhanga ku modoka za gisirikare n'ibirindo bikomeye bya Israel, kandi ibyo bitero nta kabuza bizagerwaho cyangwa se bizaterwa. Nk'uko byatangajwe n'umutwe w'abarwanya leta ya Israel yabaze ukorera muri Liban, Hezbollah, abarwanyi bagaba ibitero bya rokete ku ngabo za Israel n'imodoka za gisirikare mu duce twa Rashaf ndetse na Taiba. Bakavuga ko ibikorwa ari kimwe mu bikorwa byo gukomeza gusubiza icyo bise ihohoterwa rya Israel ku busugire bwa Liban,
iri tsinda ryatangaje kandi ko ryakoresheje indege zitagira abapilote zo mu bwoko bwa drones ku bitero vy'ingabo za Israel cyangwa se kubindu vy'ingabo za Israel n'imodoka za gisirikare muri Nakura. Mu gihe indi ndege itagira abapilote bivuga ko yerekeje ku ngabo za Israel zakoreraga mu nyubako iri mu mujyi wa Shama, Hezbollah ikaba yaravugaga ko yatsinze ibitero zayo neza cyane kandi karimbagura Israel. Mu kirego kimwe cy'ingenzi cyatanzwe n'uyu mutwe Hezbollah yatangaje ko indege zayo zitagira pilote zibasiriye ikigega cya Merkava cyo muri Israel n'imashini y'ubuhanga ikoreshwa cyangwa se ifashishwa cyane cyane mu ndege mu gukoresha indege zitagira pilote zo mu bwoko bwa Ababil. Itanga raporo ku bitero zombi kandi igaragaza ubushobozi bwo kwiyongera kw'ibikorwa zayo by'intambara z'indege zitagira pilote. Ibi ngibi bikaba byahombeje rero Israel. Uyu mutwe wa Hezbollah akomeje uvuga ko indi ndege itagira pilote ya Ababil nanone yabo yagonze imodoka ya gisirikare ya Israel ya Nimar muri Majali Zone. Ivuga ko icyo gitero cyagabweho cyemejwe kandi ko ari ikimenyetso cy'uko uyu mutwe uri kongera imbaraga n'ubushobozi cyane bwo kurwanya indege zitagira pilote za Israel n'imodoka zabo. Uretse ibikorwa byabo byo kugaba ibitero, Hezbollah yanatangaje icyo yavuze ko ari insinzi ikomeye mu kwirwanaho. Ivuga ko imitwe yayo y'ingabo zigana mu kirere yafashe indege 3 zitagira abapilote zo mu bwoko bwa Hermes 450 zo muri Israel zikoreshwa cyane cyane mu rugamba, zizwi nanone muri Israel nk'urubuga rwa Zek, niko bakunze kuzita wabo muri Israel. Nkuko Hezbollah ibivuga, imwe muri drones za Israel yafatiwe mu gace ka Sidon, mu gihe izindi ebyiri zari mu gace ka El-Krekem Alpha mu majyepfo ya Libani, aho iri tsinda rivuga ko ibisasu bya misile byo mu butaka byatumye indege zose uko ari 3 zisubira inyuma ziva mu cyerekezo zirimo kwerekezamo, ziva mu kirere cya Libani hanyuma zimwe bazifata mpiri. Ibivuga vanga n'amashusho y'imirwano yo ku rugamba bije mu gihe Hezbollah komeje kwerekana indege zayo zitagira pilote nk'igice cy'ingenzi cyane cy'ingamba zayo za gisirikare. Ikoresha kandi nanone uburyo gufata amashusho kugira ngo yerekane uburyo bwo kugera ku ntego zayo ndetse no gushimangira ubwema n'ubushobozi bwayo kuri Israel, aho Israel ikomeje gutaka ivuga yuko izakomeza guhangana na Hezbollah kandi Hezbollah bagomba ngo kwirimbura. Anya vuga ko bazabishobora se ntago mbizi, gusa nyine ngakabwa gahimba kandi kataraza. Netanyahu yahimbaga aba Hezbollah batari bahagurukana ubushongore n'ubukaka bwabo ngo bagaragaze icyo bashoboye. Tujye kuri Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubuse nibikubwira vyemerara miliyari 300 z'amadolari. Bega amafaranga. Iran mamwatanye uvuga ko izaba yungutse cyane ahubwo kurusha nk'ibyangirijwe. Yego hari ubuzima butagaruka nk'ubwa Ayatollah, ubwa Larijani n'abandi bishwe muri bino bitero. Ariko kubijyanye no gukomeza kugira izina rikomeye kwa Iran mu karere, kugira ijambo ridasanzwe muri geopolitique, muri geomilitary cyangwa se bijyanye n'igisirikare mu karere, Iran izgiye kuba rudasumbwa muri Asia bwo hagati ndetse n'ibindi bihugu byose byo muri Asia bwo hagati byo gutangira kureba ikinyori Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel, bakabona nk'abantu badashinga badashoboye bashobora kuzana ahubwo ibyago gusa abandi bo mu karere, aho kugira ngo bitwe b'abanyembaraga cyangwa bivuga ko ari abantu bakomeye bafite ubushongore n'ubukaka, ahubwo bitwe ko ari abanyantege nke bijyana mu ntambara ariko badashoboye kurwana ngo batsinde. Burya ku rugamba udatayi baba ubona insinzi ukabigihangaje. Iran rero igiye kwishyurwa amadolari menshi binyuze mu masezerano nkuko amakuru aturuka muri Tehran avyemeza yuko vyemeranijwe bona Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bijyanye no kubahiriza aya masezerano yo guhagarika imirwano hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel na Iran. Ibyo bemeranije bigiye gutuma Iran yibonera urufito rwinshi rugiye kuzatuma ikomeza kuba igihangaje muri rusange muri kara karere, ariko no kugira ngo ubukungu bwabo budatakara. Amakuru aravuga yuko amasezerano guhagarika aya intambara bikomeje, ariko amasezerano avuga iki mu gihe Donald Trump avuga ko yatsinze mu buryo bwa diplomasi, ariko ikavuga ko agomba kuzatanga miliyari 300 z'amadolari. Wikileaks ivuga yuko ibingibi biriko muri Asia hagati bigaragaza neza cyane ko Tehran na Washington bakomeje kujya kuri ndi rwego, impande zombi zikwishimira iz'amahoro, ariko ubwoba bw'intambara ugasa nkaho rwishyirwa hasi, ariko ubwo bwoba bugashyira bigaragara neza cyane ko ari ifaranga byinshi yaza kwisuka kuri Iran
kubaka ibyangirijwe muri Iran ndetse no kongera gusubizaho uburyo bw'imikorere yizewe nibyo biri muri mwe mu masezerano yemeranijwe. Gusa ikindi cy'ingenzi cyane kidagomba kwirengagizwa ni uburyo Iran yabivuze na mbere hose kizabona ubufasha. Ibyo twasabye yuko hagomba kubaho ihagarikwa ry'intambara biragaragara neza cyane ko ari uguhagarika intambara ariko hakazana imbaraga z'ubukungu. Nk'uko raporo ibitangaza iturutse mu gitangazamakuru cyo muri Iran, Tehran yasabye yuko habaho uburyo bwo kongera kubaka ibyasenywe, aho basabye byibura miliyari 300 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kandi nanone ibyo bikajyana no kuvanaho ibihano ku mitungo ya Iran yafatiwe ibyo bihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikindi kandi bakemera yuko iyo mitungo izanira inyungu Leta ya Iran. Nk'uko rero bigaragara nkiza cyane ko Iran kugaragaza cyane ko icyo yifuza ari kongera kuba ku bukungu bwabo bwangirijwe n'iyi ntambara. Kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abayifasha bo bavuga yuko uburyo gutanga aya madolari bizaba ari uburyo bwo gukomeza gutuma ibikorwa remezo byasenyutse byongera gusubirwaho mu karere. Muri make navuga ko ari indishyi kuri Iran. Nyamara inyuma y'ibyo byose hari amakuru menshi akomeje gukusanywa agaragaza neza cyane ko Iran yaba yaratsinze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bwa gisirikari no mu buryo bwa diplomasi, ku buryo ubusabe bwa Leta ya Iran aribwo bwifuzwa bwonyine cyangwa se aribwo bugomba gukorwa byonyine. Kandi ibi bikaba ari ikimenyetso kigaragaza neza cyane ko Iran ikirwanira buri gihe cyose ikibona. Hanyuma nk'uko bigarukaho rero mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, Leta ya Iran ikirimo kuvuga, bamwe bakavuga yuko kigoye cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika, n'abandi bemeze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zangije kubona neza ko hari agatego zatezwe na Iran. Nk'uko ayo madolari angana gutyo miliyari 300 zose bagomba kwishyura Leta ya Iran, ni bumwe mu buryo bukomeye cyane Iran yongeye kugaragaza neza cyane ko byayisasu Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitaraswaga ahantu apfuye ko ngaho, byaraswaga ku mitungo ifitiye rubanda akamaro, ifitiye Iran akamaro, bikaba bizatuma hakomeza kubaho imikoranire myiza mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zemeje kubahiriza ibyo Iran ivuga, kandi ikaba byazana akaga nanone gakomeye mu karere mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zitemeye kubahiriza ibyo Iran isaba kugira ngo amakimbirane arangire. Israel iti none se ibintu byo twarwanaga kugira ngo tuzafashe Iran, twarwanaga kugira ngo Iran ibone ibyo tuvanamo, twarwanaga kugira ngo Iran ihinduke igihangaje mu karere. Niki twarwaniye mu zukuri cyatuma twemera aya masezerano na Donald Trump na Leta ya Iran? Mu myaka Israel yakomeza kubona Iran mwiterabwoba rikomeye cyane kuri yo. Israel nyine ibona iterabwoba rya Iran kuri yo. Gusa kuri uyu munsi bisa no biguhindura isura. Bavuga ko bashaka kuzarimbura Abisirayeli, bavuga ko bashaka kuzarimbura misile kirimbuzi cyangwa se ubwo bwa kirimbuzi bwa Leta ya Iran kugira ngo bitume akarere kose gatekana, kuko bavuga ko Iran ifasha n'imitwe iterabwoba mu karere mo na Hezbollah, aho Hezbollah yakomeje kubangamira Israel. Nyuma rero yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika itangaje ko ari amasezerano ajyanye na Iran, abayobozi benshi ba Israel bafite ubwoba bwinshi yuko Washington ishobora kuri gushyira imbere inyungu zabo gusa, batitaye cyane ku mutekano w'akarere kose muri rusange. Ku bayobozi ba Israel ibyo bavuga ko imyaka myinshi y'ibitero bya gisirikari kuri Iran, ibihano n'ibindi byose ndetse yewe n'igitutu mpuzamahanga byari byigenewe cyane guca intege Iran ndetse no kugabanya imbaraga zayo mu karere. Israel ubu ngubu irimo kubona ko ibingi birimo guhinduka cyane mu gihe Washington irimo kuri bya diplomasi bagahagarika iby'igisirikari kuri Iran. Ibi bisobanura uburyo bamwe mu banyapolitike ba Iran ba Israel basobanura neza aya masezerano nk'uburyo bukomeye cyane bwo kongera gusubizaho imbaraga za Iran mu karere, kugira ngo bayobore nk'uburyo bwiza bwo kuzana amahoro mu karere. Umwe mu bayobozi bashinzwe iby'umutekano muri Iran, Ben Gavir, yavuze ko Israel utekano wabo cyangwa se ibyemezo by'umutekano wa Israel bitazigena rimwe bihungabanywa cyangwa se iterwa igitutu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya ni amagambo y'uyu munya Israel yagize ati: nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zishimiye cyane aya masezerano, Israel igomba gukomeza gushyira imbaraga mu buhangaje bwayo ikataka Iran n'abanyagihugu bayo. Yavuze cyane kuri Hezbollah yo muri Liban ikomeza gutera umutekano cyo majyaruguru ya Israel,
ngo buri gihe cyose yazanye akaga gakomeye ku basivile ku mijyi ikikije imipaka, akavuga yuko rero ari ngombwa komeza ibyo bikorwa byo kubarwanya. Kubw'ibyo rero babona neza ko yizera ko Isirayeli ifite uburenganzira bwo gukora ibikorwa bya gisirikari kugira ngo yo yirindire umutekano nubwo nta bufasha bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwa buhari. Minisitiri w'imari wa Isirayeli Smotrich yavuze yuko hari uruhare rukomeye cyane. We ashimangiye cyane cyane ko iki kibazo gihari atari ikibazo gusa gishingiye kuri kirimbuzi ya Iran. Wibuke niyo yabanje kuvuga, ahubwo yavuze ko atari yo mpamvu nyamukuru gusa gutuma barwanya Iran, ko bidashingiye gusa kuri kirimbuzi ya Iran, ahubwo ngo ubutegetsi ubwabwo bwa Iran nibwo kibazo. Uyu mugabo yavuze ko Isirayeli igomba gukomeza imbaraga zabo zo guca intege ubutegetsi bwa Iran, hatitawe cyane cyane ku masezerano ya Iran ndetse yewe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyamara wahoze ari minisitiri w'intebe wa Isirayeli we yavuze amagambo akomeye cyane, avuga amagambo adasanzwe kuri Iran, gusa avuga ko aya masezerano ari ikintu kibi cyane. We yavuze yuko ibingibi bashaka gutuma Isirayeli ihomba gahunda yari ifite yo guca intege Iran, kuko nimba Iran yongeye kubona guhumeka mu buryo bwa diplomasi, ari ikimenyetso kigaragaza neza cyane ko yagiye kuzagaragaza uburyo bwo komeza kurwanya Isirayeli. Cyakora avuga yuko amasezerano atagomba kurebana na Isirayeli, uburenganzira bwayo ngo kwirwanaho mu bijyanye na politiki ya Isirayeli ubwayo bagomba gukora ibyo bashaka. Nyamara ya Golan nawe uturuka mu gice cy'iwabo bimoso yavuze yuko amasezerano ari ikintu kibi, avuga ko ibigomba kugerwaho n'igisirikare cya Isirayeli bitagomba guhagarikwa n'aya masezerano. Avuga yuko uburyo bwa diplomasi bw'ibiganiro butitaye cyane cyane ku nyungu z'iby'isi yashaka kugeraho ndetse n'igitutu cya gisirikare cya Isirayeli. Yavuze naze cyane ko ibingibi byakozwe ari uburyo bubi cyane bwaturutse ku banyapolitike b'iburyo, kandi ibingibi ntabwo bizigera na rimwe ngo bizemerwa. Bavuga yuko kuri ibingibi bitagomba kwitabwaho cyane. Ibingibi bigaragaza neza cyane ko bafite uburyo bumva by'amasezerano ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Leta Iran, aho bagaragaza neza cyane ko igihugu cyabo kitazigera na rimwe kigenda ku gitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo nuko Amerika yasinye amasezerano na Iran. Aya masezerano ntabwo ari bibareba, ahubwo aya masezerano azakomeza kuba ari hariya mu gihe Iran nayo izakora ibyayo, izakora ibyo kuri Iran. Ariko ukamenya ko Iran mu gihe yaba ikoze nayo agashya igangana na Isirayeli, byatuma nanone Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari yongera gutekereza ku buryo gutabara Isirayeli ko mu masezerano gutabarana bafitanye. Donald Trump we yaburiye Netanyahu yuko gukomeza ibikorwa bya gisirikare kuri Liban ndetse ubwo no kuri Iran ari ibikorwa bibi cyane bitazana amahoro, ahubwo byazana intambara mu buryo bweruye. Ashimangira cyane cyane ko iki atari igihe cyo gukomeza ibikorwa bya gisirikare, ahubwo ari igihe cyiza cyo kumenya neza ibijya mbere. Nk'ubu Isirayeli iravuga ko ifunguriye cyane cyane gukomeza ibitero byayo bakarasa muri Liban. Ingabo za Isirayeli zavuze yuko zizakomeza gukora ibitero byo ku butaka amajyepfo ya Liban, hatitawe cyane cyane ku gitutu mpuzamahanga. Gusa ibinyamakuru byo muri Liban byavuze yuko koko habaye ibitero bibiri bya gisirikare byo mu kirere byakozwe na Isirayeli nyuma y'amasaha make gusa Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashyize amasezerano ho umukono yo guhagarika intambara. Hashingiwe kuri raporo yatangajwe yashyizweho na Majdal Zodni, byavuze ko aka gace kibasiwe cyane n'ibitero bya drone ndetse bijyana mu gace ka Kilafan Tibenet, agace nako kibasiriwe. Ibi bitero birimbura cyane byanavuzwe cyane nanone muri Nabatiyah, Kafar Rimne ndetse n'indi miti yo muri Liban majyepfo. Majyepfo muri Liban Isirayeli kandi nanone ingabo za Isirayeli zavuze yuko zamanuye misile na drone byinshi mu duce dutandukanye biturutse kuri Hezbollah. Ubutegetsi bwa Liban bwavuze busaba abaturage benshi gusubira mu miryango yabo ngo bitewe n'uko umutekano umeze neza, nyamara barongera babwira ati mwe mwitonze tabona ibibazo bikomeje kuba bicyane. Bisa naho Isirayeli itetse ku masezerano ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangiye ibikorwa biremereye cyane byo gukomeza kurwanya Liban. Icyo Iran yavuze ngo niba imirwano idagaze kuri Liban, Iran izakomeza gusuka ibisasu ku bagerageza gutera ibisasu cyangwa se gutera ubwoba Liban, bikaba byazana ikibazo gikomeye cyane cyangwa se indi ntambara nshyashya kuri iki gihugu cya Israel n'abafatanyabikorwa bacyo. Muri make bisa nkaho Netanyahu ari gutobera Donald Trump. Gusa ni intambara igitangira, bamwe mu banyamategeko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abasirikare bakuru bavuze yuko Donald Trump yinjijwe mu ntambara kubw'igitutu cya Leta ya Isirayeli bitari mu mupango wo kurwanya Iran, kuko n'ubundi ntacyo Iran yari babangamiyeho
ariko bite n'igitutu cya leta ya Isirayeli byatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ijya muri iyi ntambara itabipanze. Kuri ubu rero nanone baravuga yuko igitutu cya Isirayeli gishobora gutuma n'ubundi aya masezerano akwita igihwereye ntatanga umusaruro wari witezwe muri kariya karere mu buryo bwo guhagarika intambara. Hanyuma ibise uraza kubyemera mu buryo bukomeye cyane. Vice Perezida Vance yagize amagambo avuga ku bijyanye no guhagarika imirwano, avuga yuko Amerika yitaye cyane cyane ku kuzanira umutekano isi yose by'umwihariko kariya karere. Icyakora avuga yuko ibyo guhagarika intambara cyangwa se ibyo guhagarika ibitero bizagendana no kuba Iran ni nayo yiteguye gushyira mu bikorwa amasezerano yose. Cyakora atunavuga yuko amasezerano y'amahoro ariyo azagena byose, agira no kuvuga ko ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizavayo munasazwe hagati ari uko Iran yemeye guhagarika ibitero ndetse n'ibyakirimbuzi kabihagarika. Ndi Vice President Vance hano kugira ngo ngire ibyo mbabwira. Aya n'amagambo ye agiye kuvuga, navuga Vice President JD Vance avuga ku bijyanye n'ibitero bigiye gukomeza kuba cyangwa se no kugaragara kw'ingabo muri kara karere. Tavuga yuko nimba Iran itemeye kujya ku masezerano y'amahoro agena ihagarika ryo gukora intwaro za kirimbuzi ntacyo bakizeza Iran. Ati ndi Vice President ndi hano gato kugira ngo mbabwire kubiri kuba mu masezerano ya Iran. Amasezerano akomeye y'amahoro Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagize mu ijoro ryakeye. Icyambere icyamasezerano asobanura nuko umura Hormuz ufungurwa byako kanya tukahita tubona ibiciro bya petroli bimanuka amasaha 28. Icyakabiri nuko bihamya ko Iran itazigera igira intwaro za kirimbuzi. Kandi tugomba kwisubiraho gato kandi tukishimira ko ibyo Perezida yakoze byashingiye burundu gahunda ya kirimbuzi ya Iran. Ubu rero aya masezerano afite inzira ebyiri. Uruhande rumwe niba abanya-Iran bafashe amasezerano y'igihe kirekire yo kutazongera kwiyubaka bazakirwa neza mu bukungu bw'isi. Ku rundi ruhande nibagerageza kongera kubaka iyo gahunda ya kirimbuzi ntibazigera bagira amikoro yo kubikora. Rero ni inyungu ku baturage ba Amerika. Turahamya ko Iran nta ntwaro ya kirimbuzi ifite. None ubu koko ni ku ruhande rw'abanya-Iran. Mezi make ari imbere tugiye kureba niba koko bafite umugambi wo gusenya iyo gahunda mu gihe kirekire. Nabikora Perezida yavuze ati turashaka ko igihugu cyabo kigira iterambere, ariko tuzi ko igihugu cyabo kigomba kuzagira ubutegetsi bwiza ku byemezo Donald Trump avuga. Aya ni amagambo yavuzwe na bwana JD Vance, ni Vice President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, avuga yuko bifuza ko Iran ngo yazagira ubukungu bwiza, ariko yemeye gusa ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga byo kutagira ku ntwaro za kirimbuzi. Nkuko Axios ariko yo ibitangaza, ingabo za Amerika zizakomeza gukorera muri kara karere kugeza igihe amasezerano yemewe ya kirimbuzi azagerwaho kandi agashyirwa mu bikorwa. Nubwo diplomasi ikomeje gutera imbere, Washington isa naho yiyemeje gukomeza gushyira igitutu cya gisirikare mu gihe ibiganiro bijya mbere bita cyane cyane ku ntambwe ikomeye ya nyuma ariyo amasezerano ya kirimbuzi. Nubwo Donald Trump akomeje gusaba ko habaho amasezerano ariko y'ubutasi, Pentagon irimo gukomeza gushyira imbaraga zayo mu gisirikare mu karere kose. White House ivuga ko ibiganiro birimo gutera imbere, ariko kugabanya ishyirwa mu bikorwa ry'ingabo za Amerika biracyahagaze kugeza na magingo aya ngaya. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran Abbas Araghchi avuga ko ibiganiro ku masezerano yagutse y'intwaro za kirimbuzi zishobora gukomeza gusa nyuma y'uko amasezerano y'agateganyo arangiye neza. Muri make Abbas Araghchi avuga yuko amasezerano y'amahoro yo guhagarika imirwano agomba kugenda neza 100% uko Iran yabyifuje, hanyuma akazagana ku bya kirimbuzi nyuma. Niko zatangajwe na Abbas Araghchi. Abbas Araghchi yavuze amagambo akomeye, gusa Donald Trump nakavuga yuko yishimiye cyane cyane iki masezerano basinye hagati yabo n'igihugu cya Iran, aho Donald Trump mvugo yagize icyo atangaza ati bose nishimiye cyane kuvuga ko ari byiza cyane twasinye amasezerano kandi inzira ya Hormuz irafungurwa. Nkuko mubizi barimo kuvanamo ibizamini byabo bashyize mu mazi, ariko mu byukuri amato yatangiye kugenda. Noneho kwa gatanu bazafungura burundu ramuhora. Ariko ndatekereza ko hari ibintu byinshi byiza bigiye kubaho mu burasirazuba bwo hagati. Icy'ingenzi nuko ibiciro bya petroli bigiye kumanuka kandi isoko ry'imigabane ririmo kwiyongera cyane muri iki gihe. Nk'imigabane yarazamutse kandi petroli yafashe intera nini cyane, kandi turi mu mubare muto, ntabwo zagabagarutse neza Kevin ku rugero runaka, ariko turi kwegera ikimare twe dufite mbere yuko byose bitangira.
kandi ikintu cy'ingenzi nuko Iran itazagira intwaro za kirimbuzi. Bemeye ibyo byuzuye, bafite ububasha bukomeye mu bya politike kandi nta ntwaro ya kirimbuzi bazagira. Ari navyo zari bigamijwe cyane cyane, bashobora kuba barabitekereje ko bazabigira ariko nta bazabigira. Twari gukora akazi keza cyane kandi nizeye ko bizaba umubano mwiza kandi tuzumvikana, kandi nitutabikora dusubira aho twatangiriye, ako sinekeza ko bizaba ngombwa dusubira aho twatangiriye. Amasezerano ya Iran twagiranye azazana insinzi nyinshi ku isi, kuko petroli yari imaze igihe kinini isa n'ifunzwe. Rimwe na rimwe baramamagaraga bakambwira ati ngwino ndakwinginze reka twongere ibiciro bya petroli tubiganireho, ariko amavuta arimo kugabanuka cyane. Rero ndabyishimiye cyane, yego biterwa nuko arimo J20 baraza kwitabira ibiganiro. Mbere bari bagiye kubikora, ngiye birashoboka kwenda nzaba nanjye nazayo mu masezerano mu munsi umwe n'igice. Tugiye rero kureba uburyo budatinze, rero nshobora kuba ndimo ndabigiramo uruhare, nshobora kutabikora, nshobora kubikora. Navuga ko nshaka ko petroli ijya ku isoko kandi inyandiko y'amasezerano agagerwaho. Ntabwo bimeze nk'inyandiko ya Obama, yari inyandiko mbi cyane, ni inyandiko ikomeye cyane kandi ndifuza ko isohoka. Rero birashoboka ko ari vuba cyane, navuga ko nyuma y'igihe runaka, nyuma yo kwa gatanu, bizazana amahoro. Donald Trump ashimangiye cyane cyane yuko aya masezerano y'amahoro hagati yabo na Iran ari ikintu cyiza. Wihangane ubimbwira, ninde utsinze? Nimba bigenze nkuko babyifuza cyangwa se nkuko babishyize mu masezerano ko bigenda bikarangira nta mirwano yongeye kuba, uzavuga kandi batsinze iyi ntambara Iran Amerika. Kankurekera agapira umbwire. Ndagushimiye cyane, uri inshuti nziza kubana natwe by'igihe kirekire. Komeza kugubwa neza, ubana natwe no masari imbere. Amahoro.